Mnganizakwethu ngiyabingelela. Igama lami Sibusiso Mamashiya Masitholo phansi le entabeni zaseMkhanyakude, ngaphansi kwenkosi uMdletshe, esigodini saseMpanzakazi kwaQubukana koMhlathi. Bahlabisa ngaphansi kwamasipala, hlabisa Big 5 le iMashiya Media Pro TV. Cela uma kuthi uyaqala nje ukungena kulo mbukiso wethu, uchofoze usubscribe uzokwazi ukuthola zonke iy'biliboco, zonke izinto esikwethulela zona la ekhaya. Ngibonge nje ngani zakwethu ukuthi ngesikhathi ngicela esikhathini esiphambilini ukuthi ngicela ni-subscribe kwi-channel yethu ukuze sizokwazi sikhule. Siye sathola isikhathi la ukuthi sikwazi ukuthi i-channel i-monetize. Lokho kusho ukuthi ikhona ukwenza imali ngebhadi-ke. Khona imithetho mhlawumbe esingayilandelanga kahle, bayi-suspend-e lokhunjani i-akhawunti ukuthi yenze imali, but akunankinga sisalindele ukwenza i-appeal. Uma isihlulwe i-appeal sizophinde futhi sa-apply-a nini ngo-October 20, not ngo-October njalo ngoJulayi, but asikho-ke lapho. Mngani zakwethu engifuna ukunethulela zona namhlanje, izolo kuvele iy'ndaba ey'cishe ezingezinhle ngodokotela uMzimba Khalimali, umfo kaDlamini. Siyamazi ukuthi umfo kaDlamini uyinyanga esiwudokotela ngokomsebenzi yakhe yokwelapha. Insizwa-ke uMzimba Khalimali izolo yehlelwe yisehlakalo sokuthi bezama ukumbulala izolo, bemdubula endaweni yaseThekwini e-Mega City. Bey'fikile iy'nsizwa zamzama ngebhadi zehluleka, noma ngithi ngenhlanhla noNkulunkulu ngoba nakhu uyaphila, akanamiyocu, akanankinga. Imoto ilimele-ke kade ivela nje emavidiyweni kade evela izolo i-circulator, ilimele imoto iyabonakala inembokomboko la ukuthi bebezama ukumbulala, but-ke ngenhlanhla-ke wasinda ngoba umphefumulo usahlangana inyama. But ngaphandle kokuthi ekuchithele isikhathi-ke, ngicela ukukhombisa nansi ividiyo echaza udokotela uMzimba Khalimali. Mngani zakwethu yiwo-ke umbukiso lo, nangu udokotela uMzimba Khalimali umfo kaDlamini. Leli sayidi-ke langakulona yilo kanye-ke leli abalidubulile-ke kade bezama ukumbulala lapha eThekwini e-Mega City. Nesondo kule moto nje ulibona lihleli phansi kanje, lihlaliswe ukuthi bebezama khona njalo ukumbulala, bemdubula ngenhlanhla-ke usindile abakhonanga ukumdubula, uphume ngenamiyocu. Inhlamvu-ke ephumela esondweni bayitholile kanye nethophu lakhona lokhunjani nenhlamvu igelekeqe. Asazi-ke nkosi yami ukuthi yini le bezifuna kuyena ukuthi ingaze ifune ngisho ukumbulala udokotela umfo kaDlamini. Siyazi udokotela umfo kaDlamini uyinyanga laphana ezinze kwelaseThekwini. Yiyo-ke imoto lela elimale khona ngesikhathi bezama ukumbulala umfo kaDlamini uMzimba Khalimali. Dankie, siyabonga.